dalam neraka. Ia yang ada jumpa niat manusia. Kaki ayat berasa Allah Taala sisakan pertama akan dokter nasumami niat dan innamal a'malu binniyat. Bahkan nanti Nabi sallallahu alaihi wasallam ayat balasan hukuman itau nasamani niat si bukan bukan nasi sagin putuan niatnya. Innamal likulli imrin ma nawa. Samani niat hukuman ni sagin putuan bukan lagi di balasan Allah Subhanahu wa taala. Mama kadika disembahyang kadika di mana pa yang aparasan Allah Taala nakatawa Allah Taala di putuan niat aparasan Allah nambalasan Allah Taala si sagin putuan mana niat niat. Umisila kana para sa Allah Taala gadawak ka dininde wala para sa Allah Taala naman sa Allah Taala say so may barasera bakale makasubaras ka sa Allah Subhanahu wa taala. Wa manaya ka sa ginto gadawak kana mananya naging putra kapag ilay kapag ibantu-bantuan atin di maninya ka sa ginto gadawak ka bisita ka bisembayan ka kanina pingadawak ka amap ya. Asin besar Allah Ta'ala na para mabantu kau mga tao lalagi dito mambuain mo kayo tao Allah Ta'ala dibantu kadwa yang mana niya ng mga tao ang giros kanyan sira namatan kumala umapte kaya mana niya ng kasidga manay kasidga na makaw makasisa kuman amawin na kuwan lagi mo tamala sa Allah Ta'ala nakakikatawan Allah Ta'ala yung mga niya tato nang girobang niya kung kaman subalas ka ang ganit ko papabalas ka na kami ayat ka na angka mabantu manusia na niatwang kaso niatwang kaso balas yan kung maniniat kau kami bantu ko ay mana niya na manusia para pinggir ng tao para si ko ay mana niya na mga manusia na niatwang kami bantu ko ay mana niya na mga tao at na ubang kapinggir na makagin ko simba para si raman na kuha ang kasus balas ko ay mana niya na nagpang ako Bingga dapat para sekiran naku langsung kakiran naku angkakiran. Gitu isa akale arda adim kutu akapakanin ya manusia kapakapan ikhlasian sisa dim kutu agan bukian asin besar Allah Subhanahu wa taala. Gitu simba. Ayamanan na masudan simba ayamanan na maraya Elang kira-kira menonton di tanah di mana bayar, bisidka, di mana haji. Dalam menanan simba ayat mana yang nama raya. Dia kualita kalau dia kami lepas. Nak kailangan amak kapur pasu sisa dia kota mana yang na dua syarat akan terima Allah pada sahaja buat simba. Makanya syarat akan terima Allah dalam simba. Al-ikhlas wal mutaba'ah. Yang pertama dari dan kebaikan Allah Taala. Asimba nak kailangan anak ikhlas kasar Allah Taala. Kita niat misil bayang kami dakwah kangen sana pinggan kami sirka ka na ikhlas para sangko. Anto na mana ikhlas? Pinggan kami buat apa? Aso-aso kasar Allah Subhanahu wa taala. Kukini sukunyan siapa? Kami dia putuasin benar pengkena makan kasusim kukini sukun. Allah Subhanahu wa taala pengkena makan kami putuasin kukini kuat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yatir Rasulullah kini sukun Rasulullah. Gitu sama bagi anu yang saya mananya nasyarah. Karena orang kapung dia kami putuasin bersakul sa pamikiran ka. Pukul sa bayar ginang. Kasusin ba napito so mga talaga Islam napito ang mga pupusi ko ay mananya na panduan wawa kaso ay bitong si ko mga talaga Islam tanaw ba sumano si bitong ko agama tanaw ba sumano si inimbaad sa agama asin ba kaso Allah Taala bitong sabihin kay agama talaga Islam na ay rapat karon na kapusyon ko panduan wawa panduan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikatlo syarat al-itba mabadoy agin putuasin ba ay hindi kanyang ulan na binisungkan o kinisugunan ng Rasulullah yang ulan ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam o inanyang
Yuti makna as-sunnah. As-sunnah ma udhifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam min qawlin aw fi'lin aw taqririn. Ay sunnah asosiasi dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atir Rasulullah, balagh Rasulullah, yang gulo na saging putra masa ada sapar Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi itu mengutus air mana yang masuk. Nah, sulaman usimba apung gulo na tanong na kailangan ama kaayong dulun aging kanan asyarat ko. Isa pa mada saging kanan asyarat ading terimaan Allah ta'ala aging putra simba ading ka air mana yang nadi itu. Oh, sebab bro, yang kita tahu sana bagi air